Nidaul Islam. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Muna-muna mga palanggungan na pag-agama, inkatan sa sanglitan ibang pupudjihan tupot sadya pakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala salta damikyan in pagsarang sukul na to tap patuhan na to Rabbul Alamin iban amuin salawat iban salam na to daran salta patawron sin kita niyo panabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imahuli niya rin dito mga maastay manghud palanggungan na mo pag-agama. Itukbal na mo in sa salam-salaman kanyo katan halapal. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damikyan magsarang sukul day sa kami kanyo sin amuin way kamo nagbati laul yari amuin timatayng hug jimajaka dimurungog hatiranan sin kita niyo iban sinamuin pagtulong tabang nato pakaniya bangman sumampay in amanat sara sin Allah subhanahu wa ta'ala kahatihan sin tiap-tiap hambuk daing kato salta sumawaraing kato taniyo in katan paldaakan iban liangan sin Allah subhanahu wa ta'ala halawm sin Quran niya mahamul liya. In mahuli niya mga maastay mangud na muha pag-agama masimasira kita niyo yari haamuin kitab sin kita niyo ad-durusul muhimma li ammatil ummah amuin kitab hawpo insyaallah ini magmumpaat kato taniyo dunya iban sin pag-akhirat nato biasin amuin nakawa sin kita niyo limabay palihalan sin kawajiban sin sambahayang bihaon aun daong tabihan amuin pangadjian hikasyam na inini palihalan sin amuin tahiyat sin kita niyo halom sin sambahayang sabab in kitab biya na sin agi pagkabalik-balikan sin kita niyo biutang siya tiartib haamuin pangadjian hikarua, hikatu, hikaupat, hikalima, hikaunum biyayaw niya rin ang kita niyo hikasiyam amuin palihalan sin amuin kamaksuran sin pag-ianon tahiyat, tasahud amuin pag-ianon dahil diha kitab ini hatungod sin amuin pangadjian hikasiyam agi sin amuin nagbaktul sin kitab daong niya ad-darsu at-tasi' bayanu tashahhud qala Syekh rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a ad-darsu at-tasi' bayanu tashahhud wa huwa an yaqul at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh thumma yusalli ala nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam wa yubariku alayhi fayaqul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم يستعيذ بالله في التشهد الأخير من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ثم يتخير من الدعاء ما شاء ولا سيما المأثور من ذلك ومنه اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Amma fi at-tashahhud al-awwal fayaqumu ba'da ash-shahadatain ila ath-thalithah fi adh-dhuhri wal 'asri wal maghrib wal 'isha wa in shalla 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fahuwa afdal bi'umumi al-ahadith fi dhalik thumma yaqum ila ath-thalithah. Amuyatto in kabtangan sin Sheikh magkulang maglabi hatungod sinamuin palihalan sin tashahhud. Amuin palihalan sin tahiyat bangha bahasa sin kita. Muna-muna parakala sin tashahhud among pag-anong tahiyat tiagnaan sin lapal maksud niya amunain at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Insyaallah subhanahu wa ta'ala dihilan nato kamaksuran maniutiuin kabtangan sinamuin piamandu kato tanyo sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatungod sin sambahayang labi-labi na hamanga amuin pagsugsukon pagsabuton nato halom sin sambahayang ingkalagihan dayndi suway aun pangakarisin kita niyo bang uno inhindu kato sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam asal daynian katan kiabay ta simampay kato tanyo katan na bang uno in kiahindo kato in amuin lapal kabtangan sugsukon sin kita niyo subay nato dipindahan di nato pindahan in kalima niya in huruf niya in titik baris niya. Sabab inyan dahing mga ibadat amuin pangakari hajunjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahing mga salaggo-laggo amuin pamando niya halom sin sambahayang asupaya in pagsambahayang nato mahinang biasin pagsambahayang sin junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amunain hadis niya hapal singkatan sallu kama ra'aytumuni usalli bang kamu magsambahayang biasin pagsambahayang amuin kita niyo kako law na sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda niya. Dahing mga amuin lapal kabtangan atawa susugsukon hatungod sin tahiyat ininireng mga amuin asahur riwaya amun dahing mga sasahi-sahi na siya kaya riwayat kaya bay takato hatungod sinamun susugsukon hapalihalan sin tahiyat. Sababin tahiyat ini aun siya pag-ianong tahiyat awal bang hakato habahasa sin kita aun siya pag-ianong tahiyat akhir amin habahasa sin kita. Na hindi da nayari karua insyaallah subhanahu wa ta'ala nasabot na sin kita niyo amin panagnaan bang hauno intubtuan sin basahon sin kita niyo ha tahiyat awal pag-ianon iban sinamuin hauno kita niyo tumubto bisab sinamuin tahiyat akhir. Inini dihilan nato kamaksuran maniutiyo daong tabihan yung mga lapal kabtangan niya to atawakan bahagi-bahagi untana muna in tahiyat awal iban sin tahiyat akhir. In tahiyat awal jari na amuin masugsug mabasa musadja laong mu at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mamarahin nato timidog na kaw pahika 2 rakaat. Sa dayang mga afdal atin niya hatahiyat awal amuin sumalawat pa kaw
pajunjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amunain mamungkaw laung mo Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Timidog nakaw paamuin laung ta hikatu rakaat. Nabangsaw pa ma amuin tahiyat akhir niyato di akaw sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin magpatilibon dahil nga upat pitna para kala sa lagu-lagu. Iban sinamuin long tabihan dumua akaw sindua areng nga mga amuin kaya baita sinjunjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gamik kiyan long tabihan inya tu tahiyat akhir amuin tahiyat kahinapusan. In tahiyat awal pagyanon amuin timubtub sadda kaurituha wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mamarahina ang pakaw timidog pahikatu rakaat. Nabangkaw si malawat pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin atuin afdal biya sinamun salawat siyabot singkitan yu bihaon in amuin siyabot tayatto amuin sa sahi-sahi kiya riwayat marikato susugsugon babasahon hatungod sinamun tahiyat daong tabihan pagyanon. Pagubos hay kahinapusan tahiyat amuin tahiyat akhir pagyanon amunain magpatilibon kita dahil nga amuin upat pitna parakala sa lagu-lagu amuin siyabot sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inya tulong tabihan nakawa na baha singkitan niyo. Balikan na to bang biadi ining pagsalawat atawakan tahiyat pagyanon mamuong kita at tahiyatu lillah was salawatu wat tayyibatu assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pagubos sumalawat na kita pa Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyahinin hantang sin pagsalawat ay niyo nakanapi ay niyo nahilangi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yat tulong tabihan dahil mga abdal amuin basahu matahiyat awal iban in salawat yattu amuin sasahi-sahi amuin lapal kabtangan hatungod sinamuin palihalan sin salawat. Nareng mga amuin laong tabihan sugpat ta amuin dahil mga salagu-lagu pitna amuin papahalian kato taniyo sin junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin basahun mo Allahumma inni a'udhu bika min adabil qabr wa min adabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati al masihid dajjal. Amuin atoy namuin long tabihan aniban kato papagpatilibunon kita sin junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil nga mga salagu-lagu pitna amuin magdato pabiya kato manusia. Dihilan nato maniyo tiyo kamaksuran inamuin susugsugon nito amuin nabasa singkitan niyo kayo doon biya na si mamung kaulong at tahiyatu lillah inini dahil nga mga kamaksuran niya amunain bangkaw imihan at tahiyatu lillah biya da kaw imihan biya da kaw amuin laong mo ini kaw nang laggo ikaw piyodji mo liaggo mo in Allahu subhanahu wa ta'ala atin ini kaw liaggo mo in Allahu subhanahu wa ta'ala dahil naman hapag ruko mo hapag sujud mo pagpatikupo mo
hakatan amuin kaul pi ilmu halom sin sambahayang inian kalna sinamuin panglagui mo pangakad mo hakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala saltain siya amuin tagkapatut siya yung tagkapatut sina mga panglagui mo yaon amuin laong ta pagpudji mo pagpatikupo mo pangahakad mo ingkatan uno matukan niya tunggal ang kanan Allah subhanahu wa ta'ala rin mga parman niya bang kita magruko magsujud iniyan din mga pamudji panglaggo kaniya ya ayyuhalladina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum amuin diaabit mga sila bariman niya kamu mga bariman at niya diak kita papasujurun paparukuon iwa papagtag-ipunon matukan niya parman sin Allah subhanahu wa ta'ala in tahiyatin niya rin mga kahupuan kamaksuran niya amo na in panglagguin na to pa Allah subhanahu wa ta'ala dahil panga piil panglagguin ka niya biya na sin pagruko iwan sin pagsujud iniyan hati niya pagpatikupo pagpatibaba tupot sadya pakatunggal sin Tuhan na to Rabbul Alamin pagubos imi ang kaulo muwas salawat na yung salawat ini at inayin sambahayang salawat at inayin muprad niya sala in jama niya salawat in makna karya salisin sambahayang banghabahasa amo na yung dua at niya manjari maksud niya rin di in amo in katan pangindua ata tupot sadya pa Allah subhanahu wa ta'ala damikyan atawa manjari maksud amo nin sambahayang nagdarasin kaul iban sin piil ukabon sin takbir tambulon sin salam amo in maksud sin sara laong na sambahayang biya sin nasabot na to kayo doon at yan na sambahayang kaul iban sin piil ibadat siya ukabon sin takbir tambulon sin salam waira to sa niya maksud karwa laong mo pangindua sabab bang ko mangindua indua hikatto mo dugaing dahil Allah subhanahu wa ta'ala inyat to syirik dakula patuhan Rabbul Alamin damikyan magsambahayang kita niyo bang mo in sambahayang mo miukal na mo harugaing dahil hatuhan Rabbul Alamin damikyan sa lagu-lagu paldusahan niya to pa Tuhan na to Rabbul Alamin. Hati niya, at-tahiyatu lillah, was-salawat, inamuin, pangindua mo, at tawakadaan in sambahayang mo yaon, subay sadya, tupot pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kanin in Tuhan na to Rabbul Alamin, nagparman wa qala rabbukum, ud'uni astajib lakum. Betaan kita sin Tuhan Rabbul Alamin, hati niya, ud'uni astajib lakum amuin diak kita mangayo kaniya dua salta magtuy-tuy kita isab priyamisan sin Tuhan na to Rabbul Alamin sinbang kita niyo nangin dua kaniya tay maun niya in dua sin kita niyo wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an in Tuhan na to Rabbul Alamin masuok lando marikatu kaya hatian niya bang uning kahalan tayong kabayaan tayong pangayo ta kaniyan angan takatan nabang kita biha mangayo dua kaniya tinia intuhan Rabbul Alamin damikian tay maun niya sa jenamuin dua asin kita niyo wayro na to pagduarwa tay maun niya inamuin dua asin kita niyo iban tumtumun sin kita niyo in palihalan para kala pagdua ini ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang kau nangin dua piatudyo mo parugaing daing hatuhan Rabbul Alamin inyatu amu yatu para kala pagsakuto sa lagu-lagu sirik sa lagu-lagu imbihato. Ne maksud di hati niya sibudakan nagma na siya laung ta nara palihalan sin dua atau palihalan sin sambahayang
in dua iban sin sambayang subay sadya tuput mattu hakalna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian laungmu wat tayyibat. Artinya dayang mga amuin karayawan atau sarayaw-rayaw imkatan marayaw dayang naman hakaw liwan sin fiilmu halom sin sambahayang mo yaun inyaun subay sadya artinya kalna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Anek-anem mga sila bariman bukun naman halom sin sambahayang marayaw in lapal kabtangan sambil hako asin sambahayang subayra marayaw sabab in mga tausul ka amuin bang sila tawakon na sin Tuhan sin hatinya pasuro na sila pasuro ka dahil mga parman sin Tuhan at Rabbul Alamin tibitum fadkhuluha khalidin sabab sin mga kakahinang malaggo amunain laku tabiat piil palangay kaul piil marayaw amu atu in sa lagu-lagu amuin kiasud nila palawm sin sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian in Allah subhanahu wa ta'ala tayyib la yaqbalu illa tayyiba. In Allah subhanahu wa ta'ala marayaw. Inya nagsisipat sin sifat marayaw. Di siya magtayma dahil mga manusia amuin naglalaku tabiat naghihinang sinamuin bukul marayaw. Narayang mga laong tari at tahiyatu lillah wassalawatu at tayyibat in paglaggo, pagpuji, iban sin pagdua atau pagsambahayang, iban sinamuin kaul fiil marayaw inini subay sadya pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Inya tukatan harap patuhan na to Rabbul Alamin nang laggo ikaw kaniya in pangindua amu, in kataan ibadat mo harap matu kaniya, iban sin kaul fiil mo laku tabiat mo hakal na niya namu at tulong tayong kamaksuran maniu tiu sinamuin kabtangan nasabot sinamuin kita niyo. Pagpatikupo mo, pagpatibaba mo, ingkatan hinang mo, kalna sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Pagubos, apakita mamung laungta, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang pakita sumalam, paamuin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laung tabihan amuin salam takaniya dua atakaniya nagdara sin rahmat iban barakat in kamaksuran sinamuin imyan kita laung assalamu alayka ayuhan nabi artinya nangin dua kita panabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sin bangman siya hatinya halawm kasalamatan da halawm kasadyahitraan da siya. Pag wassalamu alayka ayuhan nabi ubus imiyang kolong mo wa rahmatullahi wa barakatuh. At yan hatungod sinamin rahmat di mo kita nangayo kita dua apa Allah subhanahu wa ta'ala bangman siya hatinya magparuntungan da makadawhat sin rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin rahmat tartantu sadya pamangasila amuin nagmamabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin rahmat sin Tuhan pamangasila amuin nagmumuhut-muhut amuin di madawhat simbang biadiin inhika rida kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin atundeng mga laong tabihan pangayo tadua pajunjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubuslaw mo wa barakatuh hati niya iban simbarakat niya hati niya bangman amuin pataurun pa yung karayawan niya inrijiki niya iban sinamun kalabbihan niya taasin Allah subhanahu wa ta'ala in darajat niya dahil hindi naman hadunya sambil paadlaw akhirat amun ito yung kahupuan niya imaksud sinamuin law mo assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh hati niya panginduaan nato pajunjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hati niya bangman siya amuin halawm da kasalamatan kasadyahitraan iban rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala iban barakat niya amun ituin kahupuan niya pagubos ang panay sab kita niyo sumalam lang mo assalamu alayna
wa ala ibadillahi salihin. Amuin sumalam kau pamanga amuin laung tabihan ipun sin Allah subhanahu wa ta'ala daing naman daing diha gumini sambil amuin pataas sin 7 lapis langit. Ataas sinamuin 7 lapis langit. At ini pangindua amu muna amuin kita niyo biyahe ang katan duahan mo iban sin katan amuin mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala nag-amal salih. Inyan dahil mga amuin dia akan sin Nabi Natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab niyan piyang Hindu sin junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang unun sugsugon nato bang kita niyo hati niya maglingkod tahiyat awal iban sin tahiyat akhir long tabihan. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, qulu at-tahiyatu lillah wassalawatu wat-tayyibat assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh fa innakum fa idza fa'altum dhalik faqad sallamtum ala kulli abdin lillahi salihin fis samai wal ard. Artinya hindu ang kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam atong sin tahiyat bangunin basahunta na in sabda sin junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa innakum idza fa'altum dhalik faqad sallamtum ala kulli abdin lillahi salihin fis samai wal ard. Apabila niyo artinya amun nakatahiyat kita iban sinamun namung kita assalamu alayka ayuhan nabi sambil pakatapusan niya iban sin assalamu alaykum assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Inyat to law na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam fa innakum fa idza fa'altum dhalik faqad sallamtum ala kulli abdin salihin fis samai wal ard. Apabila nato ato nahinang kaya pamung nato inyat to biada kita nakasalam nakapangindua hamang ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala salih daing naman hataasin langit sambil pababaw sin gumini. Pag-ubos ang pakita mamung sinamuin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. At ini para kala sin pagtauhid ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalimatut tauhid. At amuin magnek saksi kita nakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala way Tuhan mapatut pagtag-ipunan pag-ibadatan tunggal isa-isa niyara. Nang kalimayat to nagdarasin amuin pag-ianong laong na napi iban sin isbat napihan mo ingkatan amuin Tuhan piagtutuhanan sin katan manu siya babaw sin gumiini napihan na to ato katan bangkaw na mong sin ashhadu an la ilaha illallah napihan mo yung katan piagtutuhanan sin tao in sura in uno nakatan piagtutuhanan sin manusia. Basahan nyo man in suratul ikhlas bang biya din yung pagpakila amun kun Allahu ahad bang biya din yung pagpakila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na sinagi in kalimayat tulaw mo ashhadu an la ilaha illallah nagdarasin na piban isbat napihan mo yung katan Tuhan amuin di ka magtuhan na katan Tuhan amu sa dyan isbaton mo pagtuhanan mo amu rin Allah subhanahu wa ta'ala. At niya rin di magsaksi kita inwayroon Tuhan mapatut pag-ibadatan pagtag-ipunan buat malaingkan tunggal isa-isa rasin Allah subhanahu wa ta'ala. At niya rin akaw magtuhan haruayang daing ha Allah ta'ala tupot isa-isa niyara in pag-ibadat mo in katan kignut kuhibal mo in katan ibadat mo nakatatampal iban sin nakatatapok subay hakal na sin Tuhan na to Rabbul Alamin Allah subhanahu wa ta'ala dahil di magad na inamu in kaikhlas na to matukan niya ang kanda bang kita niyo maghinang bukun da hakal na sin Allah subhanahu wa ta'ala narayin dito kita niyo at niya kumangi da kita niyo. Amo na ini inamuin ibadat
wayroon makaingat isyusyu manusia amuray baranta. Amunay nin ibadat sa lagu-lagu patuhan Rabbul Alamin, wayroon makaingat isyusyu manusia buat malengkan amuray baranta. Bang uno kayong panghakad ta patuhan bunal ka atawa bukon. Impagparat saya ta bunal ka atawa bukon. In katan kignut kuhibal pag ibadat ta uno kal na niya atawa bukon. Inyan kita ray makaingat. Nanyan impagtauhid ta. Inyan sa lagu-lagu ibadat makaingat amuray baranta. Nasubay sadya kabayaan sin Tuhan na tu Rabbul Alamin habuukon na tu katan matukan niya. Pag-ubos amunain mamung na sabkaw ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amun atu biya tuturi na muin laong tabihan. Bihat tuturi na muin kabtangan imian kita laong ta wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Artinya rin di amuin magsaksi kita bunal tuod in Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipun sin Allah subhanahu wa ta'ala ban rasul niya. Amo na ini in sa lagu-lagu atin niya pagmartabat, pagpudji, paglaggo, pagpakila sin Allah subhanahu wa ta'ala hajunjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atin niya misanin Tuhan Rabbul Alamin dahil mga sa lagu-lagu atin niya dihilan niya martabat in junjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyan niya abduhu wa rasuluh ipon iban sin rasul sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyat to akan nang kita niyo di kita niyo magpaliw dahil haamuin darajat biutang martabat biutang sin Allah subhanahu wa ta'ala panabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nareng mga amuin pagyanong hulo, amuin pagpalabi hatungod sim pagmartabat, pagbutang darajat, panabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, matawd deng mga manusia, amuin makahinang langgar sara, patuhan Rabbul Alamin, sabab sinamuin naka subra, nakalabi, inamuin pagdihil nila martabat, amuin pakapatut, papagkamanusia, sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In Allah subhanahu wa ta'ala dahil mga salaggu-laggu pagmartabat panglaggu niya bang biadi in darajat amu imbiutang niya para Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil mga babantukan niya amu na inlaw niya abduhu wa rasuluh ipun sin Allah subhanahu wa ta'ala ipun niya salta rasul niya bukum biya sinamuin biyahon katu taniyo at niya palabihon ni namuin pagpudji para Rasul sallallahu alaihi wasallam misanin Allah subhanahu wa ta'ala wayra nakapamudji biya sinamuin pagpudji si mga manusia bihayaon. Na biya din Rasul sallallahu alaihi wasallam unin atin niya parakala sin kita biya din panghakad ta darajat tamatukan atin niya darajat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam marikatu. In Rasul sallallahu alaihi wasallam biya na sin agi in siya ipon salta rasul sin Allah subhanahu wa ta'ala. Natumtumon sin kita niyo bang imian kita rasul ima na niya isa pagputingon at niya di kita niyo manjari manghimuting para Rasul sallallahu alaihi wasallam ang kanna dahil doon hapag kahagad para Rasul sallallahu alaihi wasallam subay parayaw na to in pag-anon mutabaa. Amo in pangakari na to hapang Hindu, haaturan, hatiranan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukun biya sing hazaman na to bihaw, munit na sabuton, bukun dahi nilang tabihan, amuin maudu sin kita. Way na tumaud manusia, dahil haamuin nanghihimuting padya Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Law nila mamakad sila, sa in hakikat niya bukon. Nain Rasul sallallahu alaihi wasallam di man jari putingon. At niya subay siya pagtaatan iban kahagarun. Amuyat to in bangbiya diin in
amo in pagtaat nato para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subay pagtaat nato at inihapal tangahan bukon siya makasubra. Bukon siya sa bamuin biya di kita kumahakad amuin ha mga diakan ha mga tira sallallahu alaihi wasallam. Impanghakad ta kaniya hapal tangahan salta bukon amuin makasubra biya sing kaywanan bang uno na sadya inamuin biyay ta kato sinsara dito kita bangunin liangan amuyat tu inamuin layuan sinamuin kitabihan. Ang kanin Rasul sallallahu alaihi wasallam biya na sinagi in siya subay siya pagtaatan kahakarun di siya putingon bihan. Ununin katanin di akan niya subay na tu kahakarun damit kanin liangan niya subay na tu layuan. Inyan lamu deng mga amuin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala matawd halom sin Quran hatungod sinamuin bang biya diin in pag-akad pajunjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Damikian amuin pag-ubos yato sumalawat na kita pajabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amo na long mo imian kita kaina ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Busa to sumalawat na kita amo na mamung kita Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tumtumun sing kita niyo mga palanggungan agama Islam in atinia in amuin atinia salawat sin Allah subhanahu wa ta'ala dahing ha taas sin pitong lapis langit matto paamuin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini andeng ha mga longta amuin pamudji niya panglaguin niya biyan ha amuin junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumalawat in malaikat kaniya damikian in kita niyo mga amuin nag-iiman pa Allah subhanahu wa ta'ala sumalawat kaniya amuin mangindua paamuin junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amuin biya na sinagi at niya duahan nato siya sinamuin bangman shalom kasadyaitraan halawm barakat halawm rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuna tulong tabihan pag-ubos amuin dahil dito amunain daong tabihan matu kita niyo paamuin piya palayuan kato taniyo sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pag-ubusin kita niyo sumalawat kita niyo paamuin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatahiyat akhir amunain mamung kita niyo mangindua kita niyo sindeng ha mga salagu-lagu pitna papaaniban kato taniyo sin junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil ilong na summa ista'id billahi fit tashahudil akhir min adabi jahannam. Amuin ha tahiyat akhir magpatilibon kita dahil ha amuin siksa sinapinal ka jahannam. Ito dahil ha mga dua unta pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kan na dahil ha mga kaibanan long nila wajib binamuin dua ini raindi di mo manjarhibin. Magpatilibon kita rin ha Allah subhanahu wa ta'ala dahil ha siksa halaw mapinal ka jahannam. Ini sa lagu-lagu musibah bangin tawa muin paratungan siksa halaw mapinal ka jahannam. Ini niya muna yung siksa di naabutan si manusia pitna sa lagu-lagu bangkaw siksa halaw mapinal ka jahannam wayroon na yung tao pag-asa niya muin malapas pa siya rin siksa yaon amura kumanin tumakad siya ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min adabil qabr damikian amuin siksa halawm pakubulan sabab halawm kubul aunda amuin
pagsiksa dayon doon halom sin kubol. Dayon nga mga salagu-lagu atin niya amuin fitna, amuin bangkita datungan muna siksa biasin nasabot di magpatilibon kita ha amuin apinal ka jahannam damikian siksa halom sin kubul wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati al masihid dajjal. Amuin fitna hakabuhi damikian fitna hakamatay iban sin fitna sinamuin masihi ad-dajjal. Upat parakala fitna ha amuin long tabihan siksa atawa siksa halom sin apinal ka jahannam hadlaw akhirat pagubos yatto ha hayat barzakhiyah amuin hapakubulan damikian fitna sa lagu-lagu hakabuhi iban hakamatay iban sin fitna amuin palihalan sin hati niya masihid dajjal. Atumtumun sin kita niyo ini ni way ni pagduar wa jumato ini ni bunnal sabab kya bay takato sa niyo sin junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in aum pagsiksa aum pag-adab halong pakubulan labi-labi na hadlaw akhirat. Amo in pagpuas naman sin kamatay sin kita niyo manusia halong pakubulan ini anong pagsiksa dayon doon. Sabab dayon nga mga kaya ba itakato tanyo sin junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis niya innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Aun amuin dua manusia siksa halom sin pakubulan wa ma yu'adzabani fi kabir wa innahu lakabir. Pangannal tayatu in mga amuin nahinang kiya siksa kanila halom sin pakubulan para kala palihalan sibi-sibi da aun waktu long tabihan inhinang yaon bangkitain humukum biya kato manusia atin niya para kala sibi-sibi da sa paha hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala dakula. Unuin sabab sin kiya siksa in dua manusia ayat tu long na kana anna ahadahuma yamshi bin namima at tinayin hambuk den kanila amuin magdarara bisara fitna kita raon den ha antara si manusia paman kapag kahinya manusia amuin nagdara fitna matumaribihan magtusuy-suy magkikita raon nabihayaon matod tibayuan sinamuin fitna wal akhar la yastanzihu min al baul in hambuk ito isab amuin di magpapalihala bang sila amuin long tabiha mga magpangihiyaon di magpalihala sin aurat atawakan di magayad sin amuin najis makapigsik kanila sambil patamungon nila. Amuin ito yung mga sabab sinamuin siksa jimatu ha mga manusia yaon para kala long tasibi-sibi da sa inyo to atin niya dakula bang Allah subhanahu wa ta'ala kasiksaan kanila atin ay maksud yato in pagsiksa in pag-adab halom sin kubul inyang bunnal sabab biya na sin hadis biya ita sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam kayo doon atin niya aun din ha mga manusia amuin pagsiksaon halom sin kubul biya na sin agi in hambuok den nga mga kiyasiksa kanila in hambuok yato amuin magdararabis sarapit na matumatu pahambuk damikian amuin hambuok yato amuin bang sila magpangihi di magtabon sin aurat atawakan di magpalihala sin amuin inyaon najis atawa bukon nawayroon tumawad ha mga zaman na tubihayaon duwayang nasadya namuin dagbus sin pagdihilpit na pakanya manusia. Bihayaw na social media, iyan ninamuin pagpipitnahan si mga sila manusia. Ang kanna, dahil nga mga hadis, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, lang niya, ta'udhu billahi minal fitan, ma dhahara minha wa ma batan.
amuin kapag patilibunon kita tuod sinjunjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dayang mga amuin kapit na pitnahan sibudakan matampal iban sin nakatatapok. Nadamik kian hatungod sinamuin pitna long tabihan hakabuhi iban sinamuin hakamatay. Nang kabuhi yan insyaallah subhanahu wa ta'ala bang imano siya kiapit na hando na kabuhi insyaallah abutan niya makawa niya sinamuin pagtaubat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in pit na hakabuhi si manusia way tumaod inamuin indakinis niya bihan. Way tumaod sinamuin tibayhuan niya. Mahunit na to amuin long tabian sabbuton urulon hambuk-hambuok. Sa inkahawpuan niya nalangkum siya in sa lagu-lagu pit na haamuin kabuhi sing kita manusia amo na impit na subahat ibang pit na syahawat. Amo na nin sa lagu-lagu amutin niya pit na amuin bang dumatong marikato. Hati niya pit na subahat maun paakal iban sin pikilan iban sin pangatian si manusia. Kugdanan in pikilan niya, akal pikilan niya, atay niya, si itikad niya, akida niya, pag-iman niya, kaginisan niya ng sumud. Damik kian para kala sin syahawat, amuin maakad sa dyan hawa napso niya, aumpit natin niya, amuin, iyan hawa napso sinamuin manusia. Ang kanasubay kita maayad. Palihalaun ta, inamuin akal pikilan ta, pangatayan ta, di kasuran sin subahat, damikian palihalaun ta in ginhawatay ni amun di kasuran sin syahawat. Amun ni sa lagu-lagu pit na bihayaon magjatulong tabihan nakahaupuan niya habi akato manusia. Hati niya makaon pa subahat, makaon pa syahawat. Nabangkyug danin duayan makaulungin namuin manusia. Makaulungin kita manusia akan na hatungod sin subahat, subayin kita paakarong takatan, inamuin akida ta, pag-iman ta, pangahagad ta, bang unuin kiyabay ta sin Allah subhanahu wa ta'ala man rasul niya. Damikian, hapit na sinamuin syahawat, na damikian biya day sa bahayat to, hati niya ingkatan, hawanap sutay ni, buko ni sa maakad na sadya, sa aun guideline, paakarong ta, pamarayaw, bang uno in kabayaan, sinsara, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian long tabihan, amuin, pit na hakamatay. Pit na kamatay. Nabiya na sinamuin, pit na halom sin kubul, iban pagpuas halom sin kubul haadlaw akhirat. Subay kita ni hati niya, inya tu ayron ab-abon ta. Bang tari masaot, dahil ni hadunya sin kita, na pit na rin dun hayan, amunanin sa lagu-lagu kapiligruhan niya. Iban long nabihan wa min fitnatil masihi ad-dajjal. Iban sim fitna sim masihi ad-dajjal. Pagianon amuin dajjal gumawa hauling zaman ini ni ren mga alamat sinamun kiamat sa lagu-lagu. Natumtumon sin kita niyo in kalagguan bang biadi ning kapiligruhan sin dajjal pagianon ini. Wayruun dayeng mga kanabinabihan nakauna para yung hanabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ummat nila amuin kiyaban daan nila tuod sin amuin magpatilibon dayang hamuin pit na sin dajjal. Sababin dajjal ini wayron dayang mga manusia bang yabutan sin ini para kala dakula adakala ri makapas di kita makapas deni sababin pit na niya ini baliskat imbunal puting, imputing ang mga timbunal na mahunit ito kahatihan si manusia, mahunit ito amuin indanan si manusia, ingguan niya, wayroon tumatas, umatubang dahin doon, buat malaingkan marasadya. Kan nasubayin kita niyo, biya na sinagi, haway rumpa amuin long tajimadjatu, papagpatilibong nung nakita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban na sinamuin long tabihan, junjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kanain agamatan yung Islam,
iban na sinamuin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayruun daing hamanga amuin katan hinang marayaw karayawan in kya panduan kita niyo damikyan hinang mangi iban sin kangian pianib kita niyo kaniya in agamatan niyo Islam daing hamanga lingkat sin agama ini amuin in mga hinang aung kapiligruhan niya haway pa jimajatu pia paanib na kita niyo haway pa jimajatu pia paanib na kita niyo ang kanna ini asal matampal kato taniyo ini hadlong ta pagsugsugon halom si sambahayang bang nato kaya hahatihan marayaw akan na sambahayang tanha anil fahsya'i wal munkar amuin maka palihala kato daing haamuin hinang bukun marayaw hinang mungkar sabab biya na ini siya sabot kay muin sa lagu-lagu amuin kapag patilibunun ko rin doon biya na sinsiksa halom pakubulan siksa hadlaw akhirat pit na hakabuhi akamatay iban simpit na sindadjal inilong tabihan amuin biya mga siyabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pagbasahon sin kita niyo ang patilibon kita niyo rin mga yatto atin niya yatto wayrun tud buli rapat jumatu yatto nakita niyo na sadya magpi manusia akan na Rasul sallallahu alaihi wasallam biyabaitaan niya kita niyo kataan in ummat niya kataan makasulsulga amuran di makasulsulga hindi mabaya nesyon di mabaya amu hindi makad bang unin pamandukan niya si Nabi niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihaya unin mga makahati rin mga kaguruhan sin kita nagpasampay sadya bang uno ina mo impamandu kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagubos dahil dito long niya sumya takhayar minad du'a masya wala siyama al-ma'thur min dhalik pagubos na to amuin di mo sinamuin long tabihan biya sing kaina magpatilibong kita ng mga amuin nasabot na to na paduahon kita niyo sin ununo na kabayaan na to dua labi-labi na insarayaw-rayaw amuin bang unoy mga dua kia dua bakas kia baita kato taniyo sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab ang mga dua inian hati niya bakas kia rua sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin kabaytain niya marayaw hipangin dua sin kita niyo biya sin mga long tabihan na sabot nato kaina amun long na Allahumma a'inni ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatik ini atini hadis dan kan Muad radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lah ini hadis dan kan Muad in bunnal tuud in Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya baitaan niya kaya bandaan niya hi Muad wallahi inni la uhibbuk bunnal tuud lang nin ako sapahan ko nga sintuhan kalasahan takalong nabihan ya Muad kalasahan takalong na ya Muad pagubos lang na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam usika ya Muad la tada'anna fi duburi kulli salatin taqulu Allahumma a'inni ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatik baitaan takalong na wasiyatan takaw patumtuman takaw pusakaan takaw ya Muad ibut ayaw mo tuod kalupahi haamuin tiap-tiap hinapusan sin sambahayang mo in amuin mamungkaw sin Allahumma a'inni ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatik na in hinapusan sin sambahayang bukon na mo inubos mo na si malam pag hinang sindikato na akadwala na sa ni mamu sababang mo kitaon pahamon marayaw bang unin na mo in maksud sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ati niya in hinapusan sin sambahayang halawm pa sin sambahayang sa kahinapusan niya na bukon nakuha hindi ka to ati niya in
hinapusan si sambayang, pagpaham nila, ubos na si malam, at ubos na mig nakaw. Maksud din dia amuin kahinapusan si sambayang, halawon pa si sambayang sa haruhulan niya. Men sambayang, panagnaan niya, kaya nga tandasin kita niyo katan, amuin pagtakbir mo, hinapusan niya, hari pa ko makasalam. Pagsalam mo, tambol na inamuin sambahayang. Narayang nga mga wasiyat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Muad radhiyallahu anhu, hari pa siya amuin makaubos sumambahayang, makasalam, amunin mangindua mamung sinamin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, Allahumma a'inni ala dzikrik. Ya Allah, hatinya tabangi aku amuin magtumtum magdikir kaymo. Wa syukrik, iban magsukul kaymo, iban magparayaw sin ibadat tudjumon kaymo. Sabab mataud tao bihayaon, di misang makadikir. Kanay misang ko magdikir, subay ko mga tabang patuhan, supaya kita magpakatumtum daran Tuhan. Pila yung tao bihayaon, ununin jumatukan na rin na makatumtum, hapag ibadat hakatan, yung pagsukur amura, karihilan ni'mat sin Tuhan, makatamong, makaalta, makasin, makasasakatan, makabay, wayroon da pag sukur pa Tuhan, host niya ibadatik, iban magparayaw, sinamuin, pag-ibadat, pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Sabab kita niyo, siyabot na hindi, bukun wa ibadati, kakan na, yung pag-ibadat, auntuy bukun marayaw. Akan na, suwayin pag-ibadat, pagparayaw sin manusia. Dahil nga mga pagparayaw sin pag-ibadat, amo na in makadkaw bang uno in pamandu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. At iniya suway mutaba. In mutaba makadkaw pamandu sin pagparayaw sin hinang, subay ang kaiklas sin hinang mo, karna sin Tuhan, iban sin hinang mo yaon, pag-ibadat mo makadha atulan, bangunin atulan, kaya bay takato tanong sin sara. Amuy ato. Akan na rin di, kita nyo sinamuin, bangunin namuin kalima, pahamon na tumarayaw hambuk-hambuk, at niya yung pagdikir, pagtumtum patuhan, yung pagsukur, matupatuhan, bukun imihan natin niya yung pag-ibadat. Dahil hindi siya in pagparayaw sin pag-ibadat. Sabab mataod mano siya, mag-ibadat sa din niya pagparayaw ni pag-ibadat. Hati niya, rin nga mga amuin, pagparayaw sin pag-ibadat, kuno, mabilang in ibadat tamarayaw, suway makad, haamuin kaiklas, iban bangunin atulan, hapag-ibadat yaon. Naray hindi, amuin, lawang tabihan, pamandu sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amuin long ta hiparwa in dua ini kahinapusan sin sambahayang na sugsugo mo amuin di pa kau makasalam. Akan na long tabihan yung mga ahlul ilm hatungod sinamuin babasaw na tawa sa sugsugon halong sambahay naman, halong tahay na pusan sin sambahang pagyanon, bihagi nila, long tabihan nagdua. Amuin, kahinapusan sin sambahayang, amun di pa ko makasalam, yung pagtag niya, long tabihan, amuin dua. Bangkaw, ubos na sin sambahayang, atawad ka nakasalam na kaw, yung pagtag nila, bukun na hatin niya, zikir na niya to, pagdikir na yung pagtag sinamin bihayat to. Bangkaw lang sin sambahayang, hari pa ako makasalam, biya na si mga yun, hati niya, mangindu ako pa Allah subhanahu wa ta'ala, pag-uwas mo sin salam, yung pagtag to, pagdikir na pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tinadjikiran na niya to, haubos sin sambahayang, nabalis ka, tingkato niya rin, at tinahibutang balis ka to ninhal, na niya to di, biya na sinagi, bang kita niyo mag-ibadat, labi-labi na rin di, akan niya inimaksud sin sheikh, hati niya, bang kita mag-ibadat, labi-labi na, mga sambahayang, ini ingkaul, iban simpiil takatan, subay takawaon dahil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahinduan kita hatungod sing kaul, hati na inhantangan sing kaul dahil di, subay namuin kataan kalima, in huruf, in baris, subay amuin bangunin kabay takato dahil di piunta. Mataod hati niya, tibaihuan sinamuin tahiyat, babasaw dahil doon, sa inamuin sa sahi-sahi,
amuin laong tabihan tahiyat amo na namin nagkasabot sin kita niyo bihayaon. Nabiyan na sinagi indua ini amuin magngayo kita tabang patuhan Rabbul Alamin bangman kita makatumtum daran kaniya tap-tap iban si magsyukur kaniya daran tap-tap iban sinamuin tap-tap bang kita mag-ibadat amuin maraming pag-ibadat bukun sadya amuin mag-ibadat dahil di biya na sinagi hati niya wa husni ibadatik amuin marayaw in pag-ibadat ko maun kay mo nabiya na sin sabat in pagparaw sin pag-ibadat bukun niya to uno bang uno katan subay magad haatulan aun ka-ikhlas niya iban magad haatulan sin pamandu sin junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ni namin time sin kita niyo sabuton namin kay napusan dua na sabot dahil di biya na sinamoy laong na ikaruan niya Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Natumtumun sin kita niyo inamuin dua ini hati niya ini ni laong tabian amuin in Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ini ni hati niya iasubo niya nangayo siya para Rasul sallallahu alaihi wasallam bang unuin sa rayaw hati ni dua pag duahon ni halom sin sambahayang iban lang na siban dayang mga riwayat iban lang na habang ako magdua habay ko in Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ini kay ngatan nato darajat niya siya in sa rayaw manu siya pagpuasing kanabihan kaya nga tan niya itong darajat Abu Bakar Siddiq bang timbangon yung pag-iman sing katama no siya sing pag-iman niya misan makatunga ka nangayo siya para Rasul sallallahu alaihi wasallam manguning pagduahon hasambahayang iban sin atawa magdua siya habay nahinduan siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sinamuin dua ini Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira ya Allah bunal tudin aku naanyaya ko ingin hawa ko sinamuin atinya anyaya sa taud-taud wala yaghfiru dhunuba illa ant nabang kita amuin nagdurusa na wayron lang ta makaampun simpal dusahanta buat malaingkan amuren Allah subhanahu wa ta'ala faghfirli maghfiratan min indik atinya ya Allah dihili ako kaampunan among kaampunan dayang kaymo warhamni innaka antal ghafurur rahim salta amuin kaulong ako bunal tud ikaw ren Tuhan amuin sangat mga ngampun iban bayang ulungun ha manusia bayang ulungun ha ipun niya natumtumon sing kita niyo impag-anya niya habaran haginhawa aun waktu maanya yata ingin hawata sabab sinamuin kakahinang maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Long ta biadin tamaan niya yung baranta. Biadin ta kalaukan yung baranta. Biadin ta kapasaran yung baranta. Biadin ta yung baranta amuin hikakatto pakabinsanaan. Nanya tu labay rin ha pagmaksiat muna pa Allah subhanahu wa ta'ala salta day ikaruan niya labay rin ha mga amuin pagpahil-pahil hapaldaakan haibadat hinang marayaw sin junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakakahinang niya iban sin paldaakan labi-labi na sin Allah subhanahu wa ta'ala ang kanna kalaugan sin mano sa ingin hawabaran niya maanyaya niya labay rin ha pagmaksiat muna pa Allah subhanahu wa ta'ala damik yan hikaruan niya labay rin ang mga pagpahil-pahil kapag ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naray hindi at iniyain Abu Bakar Siddiq dahil ang mga dua hindu kanya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam indua ini amuin subay ingatun tayong kita manusia bukun tuod kita amuin lang tabihan cukup magpakahinang kita kasaan. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Hati niya in kita manusia ini tanto sadya magpakahinang kita magkaanyaya tayong ginhawawaranta. Nabang kita maanyaya
maanya yan ang ginahawaran, maanya yata na yung ginahawaran ta, magbalik na kita pakain pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab siya ray namuin makasulbi ato kato, makarihil, makaampun kato, makarihil karayawan kato, makahawon kato, dahil haamuin kabinsanaan, matulong tabihan, paamuin, kasanyangan, kasadyahitraan, long tabihan, dahil di naman ha dunya sambil pa adlaw akhirat. At niya, dahil di, pagfirli magfiratan min indik, warhamni innaka antal ghafurur rahim. Mangayo kita niya, pa Allah subhanahu wa ta'ala, pagfirli ya Allah, ampuna ako. Ito duahin usin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kan Abu Bakar Siddiq, magfiratan min indik. Dahil dah Allah subhanahu wa ta'ala, ingkatan, at niya kaampunan. Warhamni, kaulungi ako, innaka antal ghafurur rahim. Wairun na Tuhan, amuin mga ngampun, hakatan, hisiyusiyo nagdusa amurin Allah subhanahu wa ta'ala, salta Tuhan, bayang ulungun, bayang kasihun. Ang kanna ini, hibalik na tukatan, paamuin, Allah subhanahu wa ta'ala, salta dumua kita niyo si mga amuin, dua bihat, tubang kita niyo, insyaallah, malapas, dahil dito. Dahil nga mga amuin, kasaan, sing kita niyo, dumi iban sin adlaw. Sabab in kita niyo inyo, rayron dahil nga mga duman, iban sin adlawan, magpakahinang kita niyo kasaan. Ito dahil nga mga dua along tabihan, nasabot, amuin, kya riwayat, ma'thur, dahil nga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na ununo na dua long ta, amuin, misandang kato, inya to labi abdal, bang amuin, asal kya pangindua, sin kya hindu, sinjunjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amo na to ilong tabihan ni namuin sa rayaw-rayaw laong tabihan amo ini panginduata. Bang kita dumua sinamuin kato iyat tulong tabihan wayrunda sa niya. Nabiya na sinagi in kita niyo dahil di hadunya magpatilibuntod kita niyo humali kita niyo ring hamuin pitna biya na sinsambat misan halom sinsambahayang amuin di aktod kita niyo mangindua bangman kita niyo amuin malapas dahil nga amuin pitna. Sabab in pitna yan aun dakula aun asibi long tabihan aun dakula aun asibi ada pun long tabihan ni namuin impit na amuin sa lagu-lagu biya na simpit na sinamuin dajjal iban sing kamatay na impit na amuin dua ini wayron chance sing manusia amuin long tabihan kaobatan niya pa ada pun inamuin pit na sibi-sibi amun impit na sinamuin hakabuhi tayo ni nainin insyaallah subhanahu wa ta'ala masaot ta sinamuin pagtaubat ta patuhan na to Rabbul Alamin masaot na to sin pagtaubat patuhan na to Rabbul Alamin ada punin dua mimpit na rakula na tuwayron na chance manusia dahil dito bang kita kiapitnahan at niya way kita nakapas sinamuin pit na rakula amunen dajjal iban sing kamatay na wayron na salama-lama bihato na kita adapon yari pa kita niyo hakabuhi pit na sibi-sibi amun pit na hakabuhi sing kita niyo na insyaallah bang kita niyo kapitnahan hakabuhi mag-us-us kita niyo magtaubat patuhan na to Rabbul Alamin sabab amuratin solusyon sing katan magbalik kita niyo matto kaniya sabab in katan in kita niyo ini wayron da gaus wayron ununo mata mahinang sing kita niyo bang kita di magbalik patuhan na to Rabbul Alamin pakabayaan niya iban paamuin kabayaan sinjunjungan niya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam imahuli baha dito na sadya magkulang maglabi bang sa upama aw mga kabtangan namo biya wala imamu inyato dayon kamo sadya sabang aw imamu inyato baha tawpik iban amo natin akaron nato kahakaron pagpiilan sing kita nyukatan imahuli patubtubon na muna sa jarain dito mangayo kami kamaapan kanyukatan biya nakahaba maniyo-tiyo mahuli hati niya magsarang sukul kami kanyukatan hatiranan amuin nagbabati ilaul iban amuin timatabang yari amuin maaw ni mga dahil mga sabab ikasampay pakanya rin kato hindi nga mga ilmu maniyo-tiyo bihan sin tiniya Quran iban sin amuin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam imahuli niya wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.